Alright mga kasin, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito yung Nemar si studio at to'y nga rin na sumangbay di programa nga na Pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakibasaan di surat pakasalitaan ti parigot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pambalakad tayo kaya nato'y manen ni kasin yung Yongyong Ruiz nga umay manen mang tedbiyag ti may sa nga surat pakasalitaan nga ti udi nakit ada parikot na nga intay tumet balakadan. Si problem of the day ni Jimwell iti San Fernando City, La Union nga ina pinauluan iti Naamu Arupa. Uy, asino nga ta tinaamo ti rupa na? Malaksid kanyak mga kasin asino pa'y kadidigit tinaamo ti rupa na. Sagudahin nga ron ti surat ni Pagayam a Jimwell. Dear Kasin, kastiman nga ron ti linaon ni Pagayam, linaon ti surat ni Pagayam tayo nga nagpailing ti Jimwell, kitunana, Dear Kasinyong. Sagbay man di amin kablaawang kayo iti naimbag nga orasyo di Nemar si studio. Kastamet ti nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg. Ken kanayon nga mang subsubaybay iti dayto nga programam iti Facebook. Makaliwliwala unay dagiti nga programa yo kasinyong ken adu dagiti mapidot mi nga adal iti biyag. Babaen ka dagiti naduma-duma nga pakasaritaan ngayon kay ibasbasa ken ikan biyag. Naesemak nga agdengeg kadagiti drama yo nang runa no may panggep iti ayat. Ure no sa anak mo't makarelate unay idi. Tanabayag mo't nga awan ti kaayan ayat ko. Impamaysak idi ti panagadal ko kasinyong no Jack Mariro. Namin duwaak lang nga nakinobyo, nakigayem, iti seryoso. Adamat dagiti nagbaling nga fling-fling ko lang. Ngayon di ada ako niti kolehyo, impas nek kung tinagadal. Takayat ko nga matungpal, ti arapaap dagiti naganak kanyak. Gapoy ti rigat ti biyag kat kakaasi naimatangak ti rigat dagiti naganak kanyak anang isaksakad ti panagadal ko. Kasama tin kadagiti kakabsat ko. Ket gabuta siyak ti inauna ket ko nga makatulong akmet kadakwada iso nga ore kasano ti ayat ko kuma nga makinubya kasano ayat ko kuma nga makiayan-ayat ore no digiti adut mamamok nga kursunadak ngem inkadeng ko nga sa akto lang agseryoso iti maysa nga relasyon inton addan natalged a trabaho inton mangup opisina ak. Kasta nga rod tinapasamak kasinyong ket idi nagturpus ako iti kolehyo adu di kiti nastrikak pelaeng nga trabaho nga gagangay laeng dati basic laeng wenno naka minimum iti sweldo ta narigat mat iti agsapol iti napinta sa trabaho nga kalpasan di panagturpus ko. Kung nakidibagik, okay lang. Urean niya nga trabaho dito at pangalalaan ti experience. Ken pangururayan iti bakante nga pangopisinaan nga related iti kursok nga interpus ko. Ken gaasi ni Apo Diyos kasinyong natulungan nak ti kasinsin ko nga nakastrek iti maysa nga kumpanya. Maysa nga mobile network provider ti cellphone nga addaan iti plan saan kulatan nga dakdakamaten tinagan ti kumpanya tamok nga bawal kada kayo. Kasta unay tiragsak ko ken ninanang gaputa ninanang laeng tinabati nga naganak kanyak ta pimbusayan day ditatang. Kasta unay tiragsak mi kininanang idita impakaamok ken kuana nga
natungpal kon tay ara paapda kanyak. Ara paapda kaday di tatang. Nga sa anak nga maitulad kadakwada nga gaputa di ta nakaadal ket konporme latan nga mabalinda panggedan. Ket siya mangrugi akon nga mangopisina iti maysa nga dakkel a kumpanya. Iti maysa nga mobile network provider. Kadyak ni namnama kasinyong nga ditoy nga makariknaak iti ayat. Jak ni namnama nga ditoy nga agsabat ti dalan mi ken ni Monet. Nga ididamo pay laeng nga makitak ni Monet kasinyong wow. Nagamo ti rupa na daytoy Langana pay laeng ket nasingpet. Asidig lang alisto lang ang masitgan. Nagmayad ka tan tiyag trabaho dito No adda itikaskin ko ana nga katrabaho. Idi ta nakitak ni Monet kasinyong ididamo pay laeng nga aldaw nga agtrabaho iti deta nga kumpanya. Kinasaritak ti kasinsin ko nga nangiserrek kanyak, anang tulong kanyak nga nakastrek iti kumpanya. Kat sinaludsud ko. Kasinsin. Napintas ni Jeka ubrahan tayo nga maysa. Asino kadakwada kasinsin? Napintas na mo't amin. Dahil na amo ti rupa na. Dahil ni. Tinapudaw nga kulot ti buk na. Ni Ma'am Monet. Monet gayam tinagan na kasin. Nagpintas nga paiso. Kasla ko lang makitkita ti rupa ni Santo Niño. Nga rod, kasta nga talaga trupa na, naamo. Ang siguro, ada nobyo na, kasinsin. Ni Ma'am Monet. Jak sigurado Idi Ada nakitkitak matan nga nobyo na nga mang suksukon kay kuana dito yung opisina. Ang imitikal labes, awan matan. At segon kadakwada, kadagit isistorya mo, dagit ibabay nga ka-opisinahan tayo, awan ka no, ti agbayag nga nobyo na. Anya? Tikayat mo sawin kasinsin. Adon tinagbalin nga nobyo na, ngem, saan nga nagbayag? Kas nagagpaiso kasinsin, dahil tamat istoryada. Anya nga iti rason no api nga. Saan nga nagbayag? Ti relasyon na kada kiti nagbalin nga nobyo na kasinsin. Ay anyat amok pa nga deta. Ubrak pa nga mga amo dahi tamat kasinsin. Siguro agad. Saan dalang nga agkatunusan Ada siguro madit ugali na ti maysa kadakwada. Imposible nga ni Ma'am Monet ti saan nga napintas ti ugali na. Langa na pa'y laeng ket nakaamamon, nakasingsingpet kasinsin. Amangan mo't no dagiti matumtumpungan na nga lalaki nga garim kinkwana nga agbalin nga nobyo na pasig nga naalas ti ugali na. Siguro agad saan da nga serseryoso saan da siguro nga sineryoso no lilukluko dalaeng ni Ma'am Monet. Mabalin kasinsin angem kasti ko na jak obran nga mga muda kita nga banag. Amo mat, naasawaan ako. Awan mat ti interes kon kada kita babae. Nasayaat no kasta kasinsin. Angem siya, amo mat. Nabayag nga awan ti kayan ayat ko. Uwin nga kasinsin, masadawakin ka. Nataer ka mat. Nalaing ka, nagagat ka ba no ape nga di ka lata makinubya ko Amo mati ka sa admin kasinsin. Ang mga numakinobi ako maidi, awanak ko maita. Awanak ko maita, dito'y ayan ko. Ang mga jak ko man nakaturpos. Ang mga nakaasawa ako mamatitan. Sa bagay, mayat matkidya kasinsin. Ang iagawam tanay, manutitawan mo kasinsin. Ubingak mo't may kasinsin. 26 ko pa ilaing. Gaduin.
At dakan iti umno nga edad tapno no agsimpa ka kuman kasinsin. Siyak pa idi 22 ko la di nakasawa. Angem kasinsin. Kaslaadan mapanpanunot ko nga. Agbalinto nga kaayan-ayat ko. Anya? Ni ka di mamunet kasinsin ti bagbagam? Nulaki di dagasgasat ko kasinsin. Apekid din nga saan. Panagriknak. Agayata kon kini mamunet. Uri no jak pe nakasarsarita. Alagat. No anyat marik na makasinsin agad. Isut-surute ma. Ang tikunakon. Amwem nga umuna. Ti kinatao, kinasya sinuna, tasyak. Kanayin ko nga makasarsarita, takaubrak nga ro, di mamunet. Ang jak ba't une amo ti ugali na. Langana pelang kasinsin. Patsik nga nasaya at ti ugali na. Ay kit kumusta mo ti trabaho anak ko. Nasaya at mo nanang. Ibaga tadani kasinsin ni Jai. Sa anak nga na out of place. Ay kit nasaya at ano kasta timbag mo ta natulungan na ka. Uwin nga rod nanang. Ay. Ngay. Apay mo't nga agis-isim kalatan anak ko. Ha? Siyak? Kasi no kumakit datamot lang ti agsarsarita. Ay kwa. Kunak. Apay nga na agis-isim kang. Nga, jak mo awam mo ti. Rumbeng nga isim nga pagsarsaritaan ta. Kuha. Sa bali nanang. Adala malagip ko. Anya tinalagip mo. Nalagip ko lang ngamin dati may nga kaubraan ni nanang. Anya? Asin no? Munit tinagan na. Damok ang makita nanang. Naamo ti rupa na. Kitkasla sa balin ti marikriknak para kengkuha na nanang. Anya? Damo pala ang makita baraw. Sa balin ti marikriknam kengkuha na. Uwi nanang. Sayang rod. Anya ti sayang. Sana ka na ikan ti gundaway nga nakasarita kisuna. Inyendorse ngamin ni kasinsin. Ni kiti rumbeng nga aramidig iji opisina. Sana bale. Inal daw tumit. Nga agkaduha kami. Si kati ka barbarong office mate mi, saan ka di? Ha? Ay, kwa. Mamunet, si kagayam. Among gayam tinagan ko. Wen. Inyam amuna kay ni kasinsin ko. Uri no dita nagsarita. Amo kong tinagan mo, mamunet. Jack pa amo tinagan mo? Siyak ni Jimwell, ma'am. Sir Jimwell. Jimwell latan, ma'am. Saan na kawawagan iti, sir? Amin tayo dito'y agiinawag iti, ma'am, ken sir. Regardless of the position. When yung nabaybayag ko yun, diti kumpanya, ma'am. Saan na bale? Sir, latati awag ko ken ka. Ay, wing gayam. Awan ka din ti ubram? Tiginagpaisanan na, ma'am Monet. Break kon. Eksakto ko naktupay. Si kagayam ti kageddan ko nga mapanmangal daw ita. Agsisinublat na kami nga mangal daw. Tasaan nga mabalin nga awan ti tao dito nga mabati. Siyempre, adulat ti customers nga agsangpet. O may kasapulan iti customer service. O may agbayad iti plan. O may ag-inquire. Anya ti kahit mo sahon, ma'am? Baka kahit mo nga agad-dantan nga mapanag-lunch. Addaamok nga naimas ka panganan. Iso ti kanahin mi ka pang panganan. Ay kwa.
Nagbalo na kami, ma'am. Inaku, malata ka na yan, GNT. Locker room tayo. Ah, sige. Saan na bale? Sisaklatan ti mapan mga agor ka, ma'am. Kuyugin kalatan. No, okay lagi di DJ panganam nga itugot ko latay di balon kunta. Agkalang lang talatan nga mangan. Tapno, dapat kasangsangong mga mangan, ma'am. Sigurado ka? Yes, ma'am. Ken, tapno, dapat kasarsaritak. Ken, kayat ko nga ma'am amo nga, kaopisinaak. Okay, nasayaat no kasta. O, intang nga ruden. Sige, ma'am. Intang nga ruden. Aglabay ka pa eh. Siya kung ti mangilabay. Oh no. Siyaklatan. Kababayin mo't nga. Siga pa ti mangikabil ti inapoy kin si Daek. Kat apay ko ma. Andiyan ko matidakes na. Nakasaysayaat ka launay. Monet. Nakaswiswit ka. Nakadungdungo ka. Ure no agdedate tapay laeng. Nga saan mo pa nga inaklon ti panagayat ko. Saan na kaya't asawen, nga gaputa di ka pa inaklon, kat saan ko nga aramitin na gito eh. Di ka nagpaiswan na, uri asin no, aramidik ti kasto eh. Naasikaso aklang kadagiti nasingid kanyak, kadagiti kadwak, nang runa. Medyo namin adumatan nga nagkuyog ta nga, imay nangan. Nabayag mo nga nagkalkalang lang ta. Ken, inaldaw tawad nga agsasarita iti cellphone. Siya akong, no, siya klatan, I insist. Siya akong timang karga iti ta inumem. Ad-ada nga main inlabak ken ka. Bayad iti panaglabas ti panawen. Gapo ka dagita nga, ipakpakita mga kinasayaat. Dahita kinadungom. Saan ko unay nga main inlab kanyak? Amangan no. Amangan no awanton ti mabati ken ka. Saan na bali Tikin mo sawen. Uri, awanton ti mabati nga panagayat ko iti bagik. Gapo ta addan to amin nga panagayat ko ken kan. Kitwin Ore man kediited ko ti amin-amin ko ken ka. Monet. Mangantakit din. Agdrama ka manen. Agpaiso timbaga. Iso nga. Siya akong ti kararagsakan na lalaki ti lubong. No bilang laing taaklunem ti panagayat ko ken ka, Monet. Ay na, kunakmat ken ka. Dumteng tulat ta ti panawen. Nga ibagak to ken katisungbat ko. Maamuam tulat ta. Jimwell. Anyo tiket mo sawen? Ti anya? Ket ibagak nga itulog ka ni dagos mo. Ngem ko nam nga saan pa'y laeng. Kitwen. Pudno tinangigan. Sa anak pa nga gawid. Iso nga sa anak pa nga itulnog. Kinuresi ka. Madam dama ka nga gawid. Ha? Apay mat. Adda pa pananta. Kuyugin na. Iso nga. Agsadatan iti paglugaran ta. Sige. Sika ano di mo kaya ti umay? Isa man. Ures sa din no ti kahit mapapanan. Suruten ka, Monet. Ape nga dito iti imbayan ta. Saan mo ka di kayat? Ti kunak itay, dumteng to ti panawen, nga maamuam ton ti sungbat ko. Ket dito yung nga maamuan, Jimwell. Anya? Dito yung nga maamuan, no aklonek ti panagayat mo.
Dito'y, dito'y, dito'y uneg tisiled iti maysa nga motel. Saan ka di ba nga obvious ken ka? Ti anya. Ti sungbat ko iti nabayagin nga idardarirag mo kanyak nga panagayat. Ha? Oh my God, Jimwell. Don't tell me na amok tiket masawen. Ngem kahit kung mismo nga agapo ka dagiti bibig mo. Ha? Kahit kung mismo nga manggan ken ka. Ti panangaklon mo kanyak. Nasken ka di pa'y laeng. Uwen, nasken. O sige. Uwenen. Ha? Wen. Anya ti wen? Wen. Anya ki di ti wewen ama. Anya ka di ti saludsud mo. Anya ka di ti sungsung batak. Sikati umuna nga may ibaga. Ha? Ipatpateg ka unay-unay. Monet. Ipagpateg na kadimat. Anya? Api nga kas nagtagtagirgir ka. Nagigtutak laeng amin da. Datamot dito yung motelen. Oh. Ulitem. Anya ti saludsud mo. Ipatpateg na kadimet. Akas ti pa nang ipatpateg kuking ka. When nga rod? Ha? Talaga? When? Ay na. Nasken pa lang sung batak ngamin. At data lang nga rod dito yung motel. Apay gaya mo data dito. Ay na, tala ka man. Kaslaawan ti amom ka dagito yung abanan. Ay, kwa. Umay kakit din. Umay kan. Sige. Oh. Unay tilok ng dagiti bibig mo, Monet. Nagganas nga maamalan. Nagganas nga apro-aprusan. Dinaduma-duma nga pasit ti bagim. Nakalukluk nang nga nagkinis. Nakakinkinis ti kudil mo, Monet. Api nga kasla. Kasla aging gaya takit mas daw ka pa'y laeng. Nabigla ak laeng. Tadyak ninamnama nga. Apagaklon mo ti panagayat ko. Kasto'y ti mapasamag katatang. Isuntumat lang ti pagtungpalan na saan ka di? Sa bagay, ustumit ki di ti kunam. Oh, metlagayam. Iso nga saan ka mas daaw. Ikatemon ti pagkananay ko. Ha, sige, Monet. Agyaman ak ti talek mo kanya. Nga oray no, kakaklon mo laing ti panagayat ko. Sisasagana kan nga mangipaay ti amin-amin mo. Agyaman ak ti panagayat mo kanyak, Jimwell. Sapay ko ma, tasaan kan to agbaliw. Sapay ko ma, tasyak tulaing ti ayatem. Ikariking ka. Sikakit sikan tulaing. Awanin ti sabali. Siguradwem lang Wen. Ikaw pa. Isukat ka pa ti sabali ko ma. Nakaragragsak, nakagasgasat ak lang aruden, nga inaklon mo ti panagayat ko. Baybay akpay nga, mapaluspusang ka. Baka kung kunamlaing daytay ti damo. Saan? Saan mo net? Kumbaga,
alagaak ti ayan ayat ta. Aramidik ti amin. Tapno saan ka nga mapukaw iti biyak ko munet. Agyaman ak, Chimuel. Agyaman ak. Oh, oh, Sabi ko mata saan nga agbalo ti mariknam kanya. Ha? Itata. Napaniknikam nga. Nga, saan nga siya tinakaunaking ka? When? Day talaga yan. Katurin mo't siya. Aminik. Saan kumit nga damo day ito nga padas? At damo ito padas ko. Iti naglabas. Iso nga. Saan ta ko mga panunutin tinaglabas? Tinaglabas ti tunggal may sakatata. Tinasisita. Ket ti agdamaken ti masakbayan. Agyaman ak to kasta. Jimuel. Ipatpatig ka unay-unay. Munet. Ipatpatig ka na tunay-unay, Jimuel. Jimuel. Munet. Munet. Di ka to pulos agbabawi. Itid kong to amin nga pagragsakam. Saan ka to pulos nga lukwen? Saan ka to nga pagsangiten, Munet? Sabay ko nga tatong palim dagita. Jimuel, Lakit naragsakak para king kabarok ta. Kaayan-ayat mo ni Munet. Uwing nga nanang. Iti masangwanan nga aldaw. Umay kunton iyam-amo ka na kayo. Tapno mamaamo yun ton tinubyak. Lakit wun abarok. Kat kasti panangis istoryam. Lakit nagasat ka. Ta nasingpet, nasayaat, tinagbaling nga nubyam. Uwing nga nanang. Awanin ti sa pulik pa'y kini Munet. Wala iti nabiitlaing nga panawin nga. Panagam amumi. Talaga nga, nariknak nga. Ipatpatignak man. Ikas ti panang ipatig ko kinkwana. Alakot naragsakak barok. Kanawan iti makitak nga mading nga ugali na. Alakot paliiwim lata tanabiit kay pa'y nga agayan ayat. Uwi nanang. Sabi ko taninton mo na, ti agbalin nga, katakunay-nay ko itibiyag itag na nayon. Alawan, wan. Tao masawa ka, tapno agapo ko akbatan king ka, Jimuel. Panagkunak, ma'am, nabinpinas madlaing dati nga plan ti alain nyo. Takas kada kayong da negosyo na. Masapul nga saan kayo nga may ibusan iti load. Masapul nga saan kayo nga may ibusan ti data. Kasta ka di? When ma'am, nung amin detoy, ada limit na laing ti data na. Siyempre, nung masubrahan nyo, manayunan to ti charge nyo. So deti unlimited plan ti kasasayaatan nga alaek. Ang dakal ti cash out na deti ya. Sana bale ma'am, ma-abroad yun to data. Kaya napintas dito nga cellphone. Kabarbaro dito nga model, iti iPhone. Sa bagay, kaya't kumati maadaan iti kasi nga iPhone. Uwan nga rod ma'am. O anya ma'am, isaganak nga rod ti papers. Tapno iti kasta, marugyanan, ti process na. Tapno na, danto baro nga cellphone yon, kaya danto baro nga plan yon, nga maaramat yo, iti negosyo yo, iti anyaman, personal man nga panangaramat yo. Wenen, ay na. Nagwen ako. Saan ako nakasapulan nga sales token? Agyaman ako nukas na ma'am. Sige, kuyugan ka nga rod. Ag-fill up ka ni di form, ken bayadan to mo ito, hindi kitinaskin na bayadan ma'am. Sige, thank you Thank you iti panangas assist mo kanyak. Awan ti anyaman na ma'am.
Api nga di mo gargarawin talabay mo. Mangangan. So, batang pa iti sa ludsot ko itay. Anya, kamutan aya, hani. Sinong batang mo itayin? Di kahit ko ti, agpay-peso ti sungbat mo kanya. Kat agpay-peso mo ti magag. Saan ko am-amu da nga customer? Saan mo am-am mo? Angim apir nga kasi ti panakisalitam kinkwana. Api nga kasi nakaswiswit ka kinkwana. Kundi assist ka kinkwanas, idinto nga saan ba't ka kasi ti panagtratar mo ka, di dito mga customers, anya nga saan. Amin damat kasi ti panagtratar ko. Siyempre, amin da customers. Gwen ata napintas da ijay ko nam gaputa napintas, siyempre, nagpakyut ka matan. Anya, hani, anya, sana kawabagan ni hani? Ha? Hani tarupam. Agselselos ka di? Kat kasano? Agsweety ka pailaing? Oy, Jimwell, tandaan nam ti saog Maduktalak laing nga luklukwen na. Agsagana ka kanya. Awan iti raramidi ka matihani. Trabahog da jay. Trabahog ti ag-entertain ti customers. Nangruna ka dagiti. Agit inquire, may panggapiti plan iti cellphone. Iti internet. Tikit di ibagam, makiinno na ka nga sumango kadagiti napipintas nga customers. Ay, panagkulakit am-amum dahi dyan nga babae. Ex mo ka di dahi dyan? Weno crush mo ka di? Ha? Saan ko nga am-amu ko nakman? Ay, tal na anak man. Sa anak nga maululbod. Amok nagsitswitik ka, Jimwell. Kuni ka mutin. Pati siyak, naawa ng tigalas ng mga anak. Talaga. Ay, gagagay laang siguro nga agselos anak ko. Takas tama mat, iti agay ayat. Talaga nga ay ayatin nakatinobyam. Di nakakayat nga mapan iti sa bali. Unang nanang. Naminadok ngayon magakingkwanan nga, saan ko nga am-amu dahil nga customer mi? Ipapilit na matlat ta. Alakit gagangay ta di kay unay na amu ti ugali ti tunggal maysa. Siguro akit adalatama ti panagatap na adalatama ti panunutan nat sa bali at di nakamat pa'y unay amu di namat amu ti naglabas mao. Pagsaritaan nyo na saya day tabaraw tapno saan nga dumakkel ti ririyaw saan nga dumakkel ti saan yung nga pagkinaawatan. Kastama mo ti agayan ayat. Adalat ta dagati di maliklikan nga. Panubok nga mangsubok iti relasyon niya. Di nasisita. Pagsaritaan niya. Uwan nanang. Ay, gadya ka mo akasin. Kasti ko na, saan ko mat nga makadkadwa ida. Numan mapanda, agigimig, dagiti ka opisinahan tayo. Siyak lang ti sana sumursurot at amumaten, pamilyado akon. Apay kasi, naka di problema yung kinimunet. Gakangilain kasi. Nagselos ngamin, kadati customer itay. Ure, ni bagak hangko am-amuday nga customer. Patsen nalatang amamok. Iso nga nag-apa kami di restaurant itay. Agselos ani mamunet. Siyempre, nataer nga ron tilahi tayo kasinsin. Gagangay la siguro Alak saan mo siguro kanayo na kasta. No paniknikam ngamin keng kuana nga iso na laing ti babae ti biyag mo. Kanayon ko nga paniknikan kasi. Angim dya ka mo. Selusan sa nga talaga. Ni mo net. Alakit gagangilain ti selusa. Angim no nalabes, di jay ti madi. Iso nga paliiwim mo't akasinsin. Angim kayat kumangkat. Ti anya kasinsin. Kayat ko data hasta nga agselselos ti nubya na. Wino asawa na. Ni bakit? Awa na pulos. Anya. Daka mo. Tilaing mo ti bagbaga na agawid na kamasapa at awang kabadangan na kadigito beng.
Ano mo di baga nga gawin na ka masabat amangan no sa balit kadwa ka chicks. Napaniknikan siguro ni Ipag nga napudno ti panagayat mo king kuana kasinsin. Sa bagay, gusto ta ko nam kasinsin. Talahi tayo ti stick to one ako nada. Lahi tayo ti sana babaero. Diyak mo, ada siguro panagkabagyan tayo kini kasin yung. Ha? Kwa. Bakit dita, awan unay tinakangag ti apami itay di restaurant. Alagad pagsaritaan nyo kasinsin. Unay tagkita kayo matunubigat iji opisina. Ti amok na nakaturog kan. Saan ako nakaturog? Gapo ka dita. Dati dita nagkinaawatan itay. Huwag ngagpais. Panpanunutig dahi dyan na pasama. Saan mo ko man na panunutan, honey? Ulitak. Saan ko amam mo dahi dyan nga babae? Kinawan ti panggap ko nga, agpakyut, no anyaman. No anyaman ti panunutan, honey. Saan ngagpaiso dahi ta? Awan ti rumbing nga pagselosam. Tas si kalaing ti patpatig ko. Talaga? Saklaing? Wen. Iso nga santa ko mga pagapaanan ng runak at customer. Tatrabaho nga ron dahi jay. Trabaho tayo sumangot customer. Agselos ak lang amin itay. Kasano? Panagrik na kami itay. Kas lati, agkursunada kamot ken kuan. Saan nga mapasamag dahi ta? Anya palat sa pulik ken ka. Kasti ko na, jak to agaramid iti wagas. Nga pakapukawak din ka. Talaga? Uwan. Amo ba't kayo patpatig ka unay-unay, honey? Oh, saan ka ngagsangit? Sige. Okay, tanga Ruden. Basta saan mo nga ulitin na Anya? Anya ti saan ko ulitin? Basta amom latan. Liklikan daga di jak kayat. Ala. Aramidik ti amin. Musika. Ikagkadakil mo kumapay, ti panakaawat mo. Nga trabaho laeng. Saan ka kung mga agselselos, kadigiti customers tayo, honey? Oh, sumango kayo nga mga nanang. Nagluto ak, ta day off ko. Ng madamdama, rumarak to, kita kami kinimunet. Ay, agkita kayo. Una nang. Nasaya at ata na okay kayo. Wen, tinawagan kiti rabiin. Okay kami meten. Gagangay laeng nga dalata dete saan nyo nga pagkinaawatan. Lakot. Anusan nyo, ti maysa ken maysa. Dagita nga panubok iti mang patibkerto ti ayan-ayat yaw. Uwengar nanang. Alis to malagay nga aywan ni Monet. Alis to laeng mat nga ornosen ti anyaman nga saan nga pagkinaawatan. Alakot naragsakak para kada kayo. Kasapay ko ta anyaman nga panubok adumting kada kayo agserbing nga adal kada kayo tapno no amuyon no kasano ti aramitin yaw. Tapno maliklikan yon ti saan nyo nga pagkinaawatan. Nanang. Ala, nakarodan nanang na agdi ko sakton. Tamangan kayo, inunaan kayo mo ta. Agalalis to ak. Alawan baraw, sige, tasyakton ti makaamong nga agitalimanag. Sige ron nanang. Ti amok man narubar ka baraw. Nagsakit mo ti tiyan ko nanang. Anya nga gapaw. Diyak karot amo nanang. Baka madetekinan mo. Saan mo't nanang? Pero sika, di mo't agsakit buksit mo. Siguro dati pinulutan mi kini kasinsin iti rabi. Itala siguro nga italaing siguro nga riniknak dati. Apay anya ka dit pinulutan niya.
Nagpulutan kami ti ananang. Presko nga ikan, kilawan. Ay, kit amangan ba't no nadadailan? Diyak lang amo na. Diyak amo no anya, nagpulutan kami pa iti tinunong nga paltat. Nagpulutan kami pa iti laing. Baka di laing ma, kit adanyog na dayjay, adagatana. Diyak amo na nang. Aw, po, nagdi siyar na nang, madi. Agkarasublak ta siyar. Oh, api nga dinak pagpagunyan mo net, honey. Madamat trabaho ta saan ka di? Makita met adot customers. Uri mo no adot customers, kasarsarita nak mo net. Di ka dit pang gurguram kanyak, gaputa dita nagtuloy idikalman. Honey, sana kawagan ti honey, adata dito opisina. O sige, agsarita ta damdama into no break. Naskin nga pagsaritaan ta dito nga panan. Uri saan? May saktulatan nga mapanmangan. Anya ka mo ten. Saan na mabalin Naskin nga agsarita ta ilawlawag kunto ti amin. No ape nga saan nga nagtuloy. No ape nga saan nga natuloy ti date ta di kalman. Tikid di ibagam, ada sa bali nga kinadate mo idikalman. Ha? Awan, saan ka kung mga skandalo? Mangigdagat ito doon mga customer. Awan ti bibiyang ko. Ibagam kanyak tipod no si ka, Jimwell. Ha? Ibagam kanyak tipod no. Asino ti sa bali nga babae ti biyag mo? Asino ti kadwang idikalman? Ha? Siguro agit. Ay, importante iso nang imiti siya. Ta iso ti sinurutam. Unay ka matan, honey. Awan ti sa bali. Nagsakit ti tiyan ko uri no damagim to kininanang. Okay. Damagi kininanang mo. Kinatulag mo siguro nanang mo Anya ka matan. Honey, iso nga kahit ka nga makasarita. Tapno no ilawlawag kuking ka. Tapno saan ka kuman nga agpungtot. Tapno ornusin ta detoy. Kita kapay. Maurnos ta nga rod. No kanayon kalatang agsutsuiti kanyak. Kanayon mo to nga ramidin kanyak data. Nalpas ka tulagin. Biglalatan ka saan ka ngagtuloy. Taapay. Si murot kat sa bali? Ha? Saan ko lagbutking ka? Awan ti sa bali. Api nga minipapilit mo nga da sa bali nga babae. Katay ta mo tagpaiso. Uri ko magsakit ti buksit mo. Imay ka kumalata. No talagang ipatpatignak. Uri agsuyutak. Uri takyak tadalan. Uray! Di kang diaper. Unay mo to. Di ka di bagam. Na importante ti sa bali nga king ka. Na importante sa bali nga babae king ka. Siguro nagkita kay DJ customer idi. Ha? Unay ka mo to, honey. Kung naktupay. Awan ti Serbina dahil pa nagsarita ta. Tadi kan tulat tamot umamin. Di kan to batlat agpuddo. So nga panawang ka. Ha? Nagsarita ta. Ibatan na ko na. Unay ka mo to. Nadlaw ko nga rod kasinsin. Anya manin ayati problema yo. Adda ka di man yung pagselosan na nga customer. Saan ka sinsin? Saan nga nga natuloy dati date medical man. Tabigla nga nagsakit ti buksit ko. Daka mo no anya dati papapulutan mo kanyak idi na minsan nga rabi Nay. Siyak man ti pabasuli mong kasinsin. Apay, peso nga nagsakit buksit mo. Saan mo kanyak? Dito mo ti pagsidaawak. Uri ni nanang, saan ka nagsakit ti buksit na? Iso nga saan nga dati kinan mi ti pagarbusaran ti. Tiga po na nagsakit ti buksit ko. Baka maging kukuna ka lang amin kasinsin. Ay, saan kasinsin? Ambos, siyak pwede ko naman. Napudnoak nga agayat kasinsin. Anya nga rod ti nagsaritaan nyo itay. Awan, kasinsin. Ipapilit na lata ang nga adda sa bali nga babae nga sinurutak iso nga sa anak kasi murot king kuana. Ay narigat ti kasta. Okay. Basol mo matlaing ha? Hindi ko man nagsakit ti buksit mo, inayaba mo ni Jabalayo. No, iso na mismo na kaimatang nga pudno nga sakit ti buksit mo. Diyak karod na panunot nita kasinsin. Ang imure
Maawatan na ko ma. Saan ko mga panunot iti kasjay. Kakas na dagos mo tin nga, panunutin na nga. Ada sa bali nga babae, nga ada sa bali nga raramidi nga madi. Amom kasinsin. Idi damok nga makita ni Monet, nga nakaamamo, kunamla no nakasaysayaat. Kunamla no ti nakasingsingpet nga dinaamuti. Dinaamuti agung, dinaamuti agpungtot. Ang makitam lang ko makasinsin. No aga pa kami. Kasla, mamaminsan nga ag-transform di rupa na, di langana. Ha? Kaya't mo saon? Di nga kinaamo ti rupa na. Uwin kasinsin. Kasla agbalin nga, aglanglanga nga tigre. Aglanglanga nga dragon. Nga da, isasarwana nga, apoy. Tunggal agsao. Tunggal apain na. Tunggal agpabasol, ipabasol na kanyak, di iti saan ko matabasol. Panagkita king kwa na, kasla saan nga ni Monet nga nakamamo ti rupa na. Ipanagkita king kwa na, kasla di iti kontrabida iti pelikula. Diyak mo kasinsin, diyak mo't pinakita ni Ma'am Monet nga nagpungtot. Amangan mo't, no deta trason, no ape nga, awan tinagbayag nga nobyo na. Ha? Huwag ngagpaiso kasinsin. Siguro naamo la trupa na ni Ma'am Monet. Ngam ti agpaiso, sa bali no makapungtot. Iso siguro nga, saan nga nagbayag, di kiti nagbalin nga nobyo na. Anya ti kahit mo sawin kasinsin. Agad amang ano saan kayo mo't nga agbayag, kasinsin, ha? Ang imipatpatig ko ni Monet kasin. Akit no mano sa malakid di. Mano sa malakid di, ti kasta nga kinaselosa, kasta nga kinapraning, kasta nga kinauyong na ako na makasla dragon, nga agpuswak iti, agsarwa iti apoy, akit ituloy-tuloy mo lata. Agem, siguro, di kiti lalaki nga dimala ni tibiyag na saan nga nakaanos. Angem, adda pagpatinggaan ti anos, kasinsin, tandaan am dayta. Anya nga ro ti aramidi kasinsin. Dayta nga min tadyak inam mo ti usto nga ugali na. Nainlabak batlatan, ididamo nga makita, gapo iti naamo nga rupa na. Nga ti pagarup ko, gapo tanaamo ti rupa na. Naimamot ti ugali na, ti tigtignay na. Nga saan na nga mo tagpungtot. Angim grabe. Uray no adot makangkangeg kasinsin. Uray no adda kami ti pampubliko nga lugar. Itira na tamot ti kinaunget na. Kete. Dahil takat kasinsin. Dahil ko na ako. Sugod ka kasugod. Di ka man nagpampanunutin. Awanin ti maramida kasinsin. Nakaimulan ni Monet iti puso. Akit, no mapagbalbali mo lagi di. Akit nasayaat. Anyang or tiramida. Diyan ka mo kasinsin. Agore ka. Agpabalakat ang katang kinikasin yung. Ha? Langlangan ni kasin yung ka. Kabailan na nga. Anya. Kabailan na nga paamuan dagiti agkakauyong nga babae. Ha? Pag kunamat. Dati kadindin na ita kat. Langan na kat nauyong. Anya. Sa bagay, ustot ako naman kasinsin. Alagat pa dasi ma. Tabarang mabalakadan da ka dagiti ko viewers na. Ken. Tapno no. Mapagbalbaliw mo ni Ma'am Monet. Takasti ko nam. Naimula mo, hindi ta panagayat mo keng kuana. Nakaimula ison. Nakaimula ni Ma'am Monet, hindi tapuson. Akit no lagi di mapagbaliw mo kasinsin. Well and good. No saan? Akit anusam anusam to tiyag sagaba. Na nangurunan no makatuluyam ni Ma'am Monet. Basar iti panagistoryam kat. Ay na. No sakto data, jak pulos baka anos. Kaslag sarwa iti apoy nga kunam no agungat. Uwin nga ron kasinsin. Iso nga itata na sa papay.
Kahit ko mga pagbaliwin ni Monet. Kalpasanday di nga panagapamikasin yung naayayok mo't lang ni Monet. Ngayon sumagmamanulay nga aldaw tinapalabas. Adamanen itinagselosan na kat kastaon iti pungtod nang ibagana pa yan nga makiwin naswas kanya. Ngam gaputa maditiriknak. Gaputa jak kayat nga mapukaw isuna iti biyag ko. Inayayok manen. Angin jak amuno ka bailak. Nga iti agnanayon kat kastulatan. Nga tunggal adda di na kayat. Tunggal adda atap na nga madi. Tunggal makita na nga adda kasaritak a babae. Agselos ket agapa kami apaan na. Kat syakto ti mga ayo manen. Adda kadipay namnama nga agbaliw iti kaske ni Monet kasinyong balakadan dakman pangaasiyo tabaring mapagbalbaliw ko pay ni Monet nga ipatpateg ko unay. Kasinyong nupudnuman ti kunani kasinsin ko nga langam pay laeng ket kabailam nga paamuen dagat tinauuyong nga babae. Anya tinaramid mo? Balakadan nakman. Dahil nga ron ti pakabuklan ti surat ko kasinyong kat sabi ko tanakay bati akti adal liwliw aken pagsarmingan ti biyag kadigiti padak kadimngeg ken nagbuya ket iyo nakmet ten ti agyaman kadigiti makaitit ti balakad nang runa ken kakasin nga naanos nga nang dingdingeg ti istorya ken naanos met nga nang ted biyag iti daytoy nga programa. More power to your program and God bless everyone. Tuyag pagpabalakad a pagayam mo. Jimwell iti La Union.